Muhammed sallallahu alaihi wasallam o manusha jedna samoleaji kerena tarosau birime ka biyange volonai birimo ka biyanalli dayo leskiri iamina ka svetinen sa tarosha modvoira sa odvojro persijanska konuštinjove ka čoli jakoja so o međusi obožavinje tari sreća sekoja prašine du nalukoskiri karadu o papo oleskoro Abdul Mutalib ki angali kalalle em anglal ki kyaba e Muhammede kingaralle sekas pokheri si ali oleskoro ker nai baktalo kao o anav Muhammed o Abdul Mutalib kadalle anav nepoznato ko Arapija a dale anavea ka bikinalle dolgo vreme i kyaba bizi oleste sine yetimitano datole nanele naneo datle skoro o Abdullah ki angalite lalle nanele dat počekate poslaniko te čuminalle. Muhammed sallallahu alaihi wasallam i sudbina mangla yetimite ovo i dajleski rijamina baši oleskete tugujna. Lakoro srce pari posetinala baši ona svalipe olasoi sila. Taro vas ko vas o Muhammed sar perduvi den doka ovo. Ali od ova vas leskere dijakorem leskere dadeskoro nanete ovo. Okoli leskere dijakoro nanete gušinalle. O gudlipe e aminakoro nanete osetino. Obuj pedadeskoro Muhammed nikogaš nadikla. Ali pedadeo Muhammed stalno rodilja. Na nekoj je Muhammedeskoro o šerote galinal. Na nekoj leskere o vastate tova. Na nekoj le moćavote vikinal. Na nekoj e Muhammede da deskoro pikote da. I Amina ki Halima e Muhammede dala, a i Halima e Muhammede bala kerala. I Amina pala ko Muhammed butu gujnala, dodeka i Halima radost em blagodat taro Allah dikjala. Muhammed sallallahu alaihi wasallam ovli bavlala ke kimeka pudala. Taro sa okraja razna jumla avena. Sekoj ki piangali maksamen biringe e Muhammede yetimi sari nod binge. I Amina odova dikjala lakoro srce andral pagjovala. Yetimi li dekatano olena mangena. Zareme yetimen sekoj barkinena. Yek jumli angli oleste açili. Halima olelela. Bereket yo Allah e Halima ke but mukla. Samo so ole tut te piyel dingya o bereketi i Halima visho setinja. Bereket no hem shujo tarotikni pe o Resuli sine. Manglo koja kya sari nenge sine. Zasukio Muhammed nakon so tutari Halima pila. I kamile Halima kiri sa tut pestar mukla. Bereket no chavo i Halima berinja. Chachipaske i Halima kodova nagreshinja. Muhammed sallallahu alaihi wasallam doznanja a mora sinete doznajna. I Halima na neoleski dai. Anila kororom na neoles korodat. I Amina ki angali e Muhammede lelale. Kipi angali i Halima pe chave gushinalale. Uteshinala i Halima e Muhammede. O Muhammed tuguinala pala ki Halima. Ake panda harica olesar kajal he moleski dai i Amina. O Allah spreminalale pare drumoske. Angali o Allah dala sekule yektimeski. Chachipaski o Muhammed achilo bizu i Halima hem bizu i Amina. Ali o Allah podrška e Muhammede spremingja. Poharica pejgambereske le spremingja, a kali umeteske o le bičalja. Muhammed sallallahu alaihi wasallam kore biul awal ka bijangjova. O berš eslonengoro od ovakaova. O ebreha kogi kjaba te rušino mangla, eslonencar ola napadinja. Abdul Mutalib ki kjaba vakerga. E Allahe o Abdul Mutalib povikunja. Ja Allah gospodare kjaba koro tusija. Dovoljno zaštitnik ola koro tusija. Ara kola sarso o gazdija postado arakja. O Allah e babil tice mukla, barencar tela lengere pre olem bičalja. Ebreha hem leskere vojska napadinja, hem poker o Allah taro kafira zaštitinja. Muhamedi ko akava beška bijenjala. Nej šukar ahlakoja maksami ovkaova.
Сарине башиле скоро бијани бе капучен, хем о ехлул китабие од овака џане. Некој радосна, некој катогујнен, соске иамина е Мухаммеде кабијана. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Таро тикне берша туга буто сетингја. Педаја хем педаде кого Мухаммед нашангја. О Абдул Муталиб оле ки ангалилела, кратко времеске оледа овда напуштингја. Како оле скоро е Буталиб оле бутмангля. Джико саранда берш олеске пикоденгја. Баши олеске разна лафија шунгја. Али песилаја е Буталиб оле подржингја. Јек диво посланико олеа англа ки кјаба бешала. Суша ки мека од ова сарине џанена. Посланикот тикне пејакја ки не бевца ваздала, о Алла се бепи лескоро ки мека брши мукјала. Ебу Талиб Мухамеде чачи паске мангела. Бизо олескоро ки софра никогаш не бешела. Сар печавење хемолеске да о Ебу Талиб дала. Таро печаве е етимен никогаш не одбинала. Манги пе Мухамедеске Ебу Талиб стално си кавѓа. Кога преселингја, о Мухамед бутугунгја. Пари пе олескоро живото чачи паске сине. Одолеске да о Алле Мухамеде воздигнингјале. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Захвално чавота ротикни пестално Мухаммед сине. Аке пе како ја јек диве копатујбе сине. Аракле пуре свештенико анавеа Бехира. Викингјален ки песте ко хајбехем ко пиба. Бехира позната лафи Ебу Талибеске пенгја, Ебу Талибе адава будаля кергја. Акава посланико мануши паске каовал. Милосте манушенге о Аллах камукјал. Ни бар, ни каш, рамнодушна на нетеовен. Бизо олеске сеждатаро почитите на керен. Тикно о Мухамед на халола ко пике со опиравала. Печати посланичко ко пике и силе, знако дека пекабери каовал оле ко пике и силе. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Аке о Мухаммед ко терне бершатано. Ко мануша бутано ценимо. Ни ек мануш олеста на нашела, сарине оле ко шамангена. Ел емин, доверливо, сарине пенена. Сарнеј шукарен поштоно торговцо ола пенџаре, оле пенџарена. Хатиджа, најбарвали хем поштено џувли олеске шунгја. Сапе каравајна робаја олеске доверингја. Ко никјахи оле и Хатиджа кунгја. Соске оле чачи паске бут мангля. Мухаммед и Хатиджа бут поштонгја. Пасар пинеј мангли е Хатиджа обрачунингја. Борки мусине, ои примингјале. Ровола сине о Мухаммед ују тешингјале. Селами таро Алла Џибрил Хатиджа ке ангја. Палако Мухаммед хабери ола ке мукля. Чаве олае Мухаммеде сине. Сарине англедер олесте преселинге. Освен и Фатиме Зехра која ачили, Мухаммедески луди палако олесте ојда моле. Саллаллаху алейхи ва саллем. Аки кјаба похари рушингола. Таро поплаве похари ронингола. Мангено курейши кјаба тереновиринен. Е Аллахе скоро кер олате керен. Тринџи коштар диве акошибе баруиси. Машкарко племија расправија иси. Кој Хаџерул Есвед од дженнетско кало бар ко танка чивал, кој главно улогате ово. Аракляпе решени, емпелносине. Кој прво какувал обар офтечивал. Ел емин сарине викинге, кога е Мухамеде сарине дикле. О Алла агјарман гля Мухамеди прво те кувал. О кало бар ки кјаба оленцар офтечивал. Секотар авдиве мануша ки кјаба авена. Ола коанаве Аллахеске ола посетидена. Секој авдиво кало бар те чумино мангела. Сунете тан одова џанена. Сарине кога олате дикена, о Расули пес одма сетинена. Радосна сием кога и кјаба дикаја. Али и средбе Расулеја ко дженнети највеќе мангаја. Фалинела менге о Мухамеди Расули амаро. Амаре калбеске о најмангла. Кади калели Алла тут молинаја, Мухамедескоро друштво сарине амен аџикераја. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Терно сине бут шужо сине.
бизодат барило сашајте ово сине. Искрено хем племенито ахлакоја џаненале сине, буд шукар мануш сари не пенена сине. Секас мангела сине те поможинал, таро гајле олен те игара. О Аллах стално оле аракля, таро гюнахија е Мухамеде цидинја. Јегдиве музика, свирка, негде сине, о манглете џал хем одовате дикја. O Allah oleskere kana hemoya kyapanla Muhammede o Allah solarga. Duydi ve rodoya agar oleske kerga. Taro harami o Allah olearakla. Plemenito en primerno sarinenge sine. Nikogash harami na kerga iako terno sine bizoroditela sine. Muhammed sallallahu alaihi wasallam. O nei shukar bersho Muhammed Allah. Iako tikno čorolo barilo. Hari hajbe hari pibe kovastalela. O brdo nur ki hira sigerga. O do te opreleskere ingarena lesine. Taro manusha po dur sidala pesine. Bashi o Allah o Muhammed but razmislina lasine. Bashi leskere blagodatija bu zahvalno sine. Čudo olea desina lapesine. Ki peščera hira koga usamenina lapesine. Сар џало о време са повеќе хем повеќе размислинала, баши о хале манушенгоро пес се киринала. Бари одговорност о Аллах те пиравол ко пиќе кадрле. Спреминала ле о Аллах посланикот е керле. О вакти сигате на кела, похари и објава е Мухамедески авала. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Ко зрела берша Мухамеди Ало, o razmisli bele skoro pobaro ulo. Suneča čutnikane počminja dikjala, bez korkori ko stvarnost baša da uverinala. Jek dive sasmeningja pesleske ko životo, kogo misafiri oleske Alo. Džibril tari nebesa hulilo, objavaja ko Muhammed Alo. Tresinela o resuri sar listo kibavla, darala Muhamedi taro ponajšu karama. Džibril Muhamede 3 puti silno steginja, ikra, učim, oleske objavingja. Muhamedi komu i celo bledongja. Objava koga taro Allah dobingja. Našla Muhamedi ki Hatidža ko ker, učarman, va kergja koga kugja andre. Hatidža sar planina Muhamede primingja. Nejšužela fencar ole utešingja. Madara Muhammed oleske va kergja. Tusijan šukar manuš oleske lokjarga. Piko Muhammedeski Hatidža stalno sine, dodeka objava taro Allah o Muhammed dobinala sine. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Sarinenge amenge o Muhammed bud pretrpinga. Razna muke taro Kurešije dikla. Mardo khuvdo ki kjaba sine, uvređimo taro muštrikja sine. Ispravimo sar planina anglilende bešela sine. Iako parnilo tari sikiracija napredajnala pesine. Jek dive ki kjaba ki sežda sine. Kamela ki rishkemba u prioleste frdinge. Asena o kafiri smenjena ole, avali Fatima petikneva stencar čistinalale. Modat madara oleskeva kerala. Taro jakei Fatima asvamu kela. Bu pretrpinja Muhamedi amenge. Sadece o Kur'an nange amenge. Ki kjaba daldimo o kipija dikela. Taro peja kjao Muhammed asvamu kela. Rovola o Resuli baš o širk o narodu sokerena, soske o narodu teuhid bistrena. O Allah Muhammede utešinala, hemoleske objavinala. Zare Muhammed tu stražare o lenge ka ove, muklen ako namangena te verunen. Tu sijan od ova so opomeninea, a mesijum od ova so emanušen uputinala. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Imeka na neviše sarangle. Uštili imeka kopre. Sa o manuša jekla feva kerena. O Muhammed amare debelun vređinala. Počmingete alkoleskere prekarete frden. Raznala fencar ola tu vređine. Barencar palaoleste počmingete frden. Rahati Muhammede ola mate muke. Nađanena Kurajšije koso ov povikujnala.
Само ола оле мрзинена. Баше о теухид посланико сабори какера. Иако буд парипе олендар кадикя. Теухид дешутрин берш Мухаммеди викингя. Иако баро парипе претрпингя. На невишо сахаби арахати. О Курешие мударенален похари. Сабрея хем парипая асвенцар коякя Мухаммеди олендар накела. Хем само е сахабен радун керала. Ко сабори о Мухаммед олен викинала, хем леге дженнети гарантиринала. Парипе Мухаммеди буто сетингя, али никогаш о посланико без напредангя. Мухаммед салаллаху алейхи васалям мангле о мушрики олете мударен, мангле о мушрикия олете дукамен. Разна муке е сахабенге керге, е сумея копиея ке пустина мударге. Билале котато песко пашларге, уприолесте тате бара фардинге. Билале скоро племенито шужо гласо шундило, ахадун ахад, о Аллах тано е колеса риклило. Е сире мударге амаре конесве спеларге. Само е Мухаммед шей те дукавен. О Аллах валлахи Мухаммед аракля. Таро мушрики атена пипиненле овлен заштитингя. Котор по котор лендар о мелекия ки кален сине. Мухаммеде мардо кога бидикена сине. Мухаммеди таригайля бут рунгя. Агяр пе манглен социдена содикля. Мухаммед салаллаху алейхи васалям. O sahabi ole but mangena lesine. Коsekova моменти родена лесине. Нашти сине бизо лесте те живинен. Нашти сине бизо лесте те хан хем те пиен. Асхаби олеске спремно косасине. Пе животија те денле рахатите дикјанле. Никас повеќе таростворение лестар на мангле. Само лескоро друштво ола родиње. Чороле бокале сари нендар марде. Сарине сабреа узако посланико бешле. Я Ресулалла курбане аменте джатуке. Маси киринтут я Ресулалла ту аменге. Валлахи амен повеќе тут амендар мангаја. Амаре душенцар ту заштитинаја. Спремна сиен сохем те пене аменге аменте кера. Насием саро народу емуса скоро туте напуштина. Я Ресулалла сар бизу туте аменга кера. Кога сари не аменка преселина. Кога де амен годи ја Ресулалла дека тутар дурка ова, амен адава наштетет претрпина. О посланико довајаја ко Аллахи кемја. Олен ко дженнети пеја родингја. О Аллах задоволно олендар саринендар сине. Ко дженнети сарине Мухаммедеја олака омен. Асхабија посланикоскере племенито стове. Олеске ко време туте живине. Чачипаске паро вакти тано одова те живине олеја квадава вакти. Али баретане о наградете стекрине копанда пошужо вакти. Асхаби черен ки не бесакали украстаро Аллах уметеске денни. Мухаммед салаллаху алейхи васалям посланико јегдивуза ки кјаба бешала. Смиримо посланико Кур'ани читинала. Ебу Джехл Абдулла ибн Умей оле шунена ембут холаме ко Ебу Талиб оле скоро како сигарена. Ебу Талибеске викинена хем оле бут увреđinена. Баше о Мухаммед олеске објаснинена. Е посланикоске кафира нудинена владарите керен лола мангена. Мухаммед јек диве тиредевеле, јек дива маредевелен те обожавина. Само теша и ситуација машкараменде те смирина. O Muhammed smirimo bešla, eme Kurešienge vakirga. O kamtaro desno vas i mesečina taro levo vas mange tumente den, mantaro modini našti tumente ciden. Кога као Куреши шунге, е Мухаммеде панда повеќе замрзинге. Ебу Талиб кога кава дикля, е Мухаммедеске vakirga. Джамо чао, vakirlinge ко срце со тути си, пали туте то како, тут само мастресин. Кратко времеске, ко Ебу Талиб насвалило и постела пело. Акето ке Ебу Талиб да ка преселинел, е Мухаммеде ко живото панда јек бари дуг каобан.
Muhammed sallallahu alaihi wasallam oberşe tugakoro ake Allah. Ako oberş Resuleske lo konaklo. Узаки Хатиджа разочаримо бешала, свесно дека похари олада нашавала. Последна моменти алакоро мујдикела, а сва о Ресули таро пирејаќа мукела. Секоја туго олескири со олесине, ој нежностеја утешингјале. Ки пештера хира джаласине, ој коркори кераџ керлалесине. Бокалусине, ој хајбедингјале. Шудросинелеске ојта кергјале. Разочаримосине ојаса кергјале. Ровамносине ој бушингјале. Палдимосине ој примингјале. Ховамнотано о Мухамед цари не пенге. Ој бизо те сумнине лакере јакја асва пердиле. Сарину вреджингеле ој верунгјале. Палако буд беша заедно, ало о време буд паро. И Хатиджа те преселинел, а о Ресули олаке бутерова. По кабури Ресули e Hatiđa mukla, pari pe Resuli po kalbi bud osetinga. Po harico Resuli kerira na e Hatiđo Resuli nikogaš tari pigodi našti kalava. Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Palako sekova pari pe sigurno loki pravala. Muhammede o Allah kumira džingarala. Ko burako upravo Muhammedi bešela, окуд сарсе иди о Мухамед ресела. Мухамед Иса е посланикон кокуд дикля, ленге имаме о Ресули кланинга. О Джибрил упрако небесе е Мухамедин гарга, джехеннеми хем дженнети е Мухамедеске сикага. Секоле посланико ко небесе о Мухамед дикля, хем сека стар посемно селами добинга. Козом поштојмо Мухамедано, и ако довеќе афиренге сине буд паро. Кај акано муштрикија кола со пари полеске керге, ле акано муштрикија сарсеидите дикен. Ки сидретул мунтеха теледер ко аршо Мухамед ресла, а о Джибрил джија катаме Мухамед олеске вакерге. Пона одори тушај джаја манге забранимоте продолжена. Мухамеди намази тари небеса добинга, единствено Ресули од оватари небеса со хулјарга. Изинеа таро Алла одори са о Мухамед дикла. Е манушенге послем од ова со објасненја. Магли кафир олати исменен. Почминге таро куц е Мухамедете пуче. О Алла е Мухамедезге мучиза бариси кавга цело куц англа ко Мухамеданја. Иако са погодинја е кафирено Мухамед таро куфри нашти кавга. Касо Алла ка упутинел олескоро колин правдо и исламеске какера. Касо Алла ки заблуда ка мукел. Никој асавкин сане наштите упутина. Мухамед саллаллаху алейхи васалам. О Джибрил страшно хабере Ресулеске ангја. Муштрики олете мударен сари не мангена. Окружимо кере Ресулескоро мате нашел, о Мухамед пес мате гарава. Ковас ја Ресули Алла песку и ситут, фрде масикиринтут, о Джибрил вакерга. О Алла е кафирин коларга. Мухамеди похари таро кер нашла, е Бубекрея ки кали рад патрунга. Аке ки пештера сеур ола ресле. Е Бубекр прво Андре какума. Андре ки пештера мангела те дикел, со шај е Мухамедете арака. Паштило уморно Ресуле Бубекреске ки поча. Ebu Bekre od ova bu tradunkerja. Akrep Ebu Bekre kitsinja, Resule matushtarıl o Ebu Bekr od ova kjutinja. O Resuli tari asvi Ebu Bekre skorustilo. Ebu Bekre komuj dikela taru yek put Ebu Bekr lolilo. O Resuli pe amaleske dovaja ko Allah kerja. Ebu Bekre o Allah saslarja. Akio Ebu Bekr harica darukli lole. Ao Resuli ole uteshingal. Ebu Bekr, amesem dui o Allah tanotrito oleske vakerga, chachipaske o Resuli Ebu Bekr uteshingal. Ebu Bekr ole Resule chachipaske but mangla. Adaleske da ko Allah posem notano Ebu Bekr dobinga. Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Джумакоро сабалутно дивесине. Ебу Бекр Resulea ki Medina cidinge. Ensariye e Resule edvaya cikerena tenudinenles ke zaštita sarine olamangena. Ulice ki Medina perde manusha. Dzunejna taro jaka radosna tekbira. Avolo Muhammed amaro manglo. Ensariyenge bud poštojno. Resuli Medina ke umorno dovajaya kerga. Hem e Allahe o Resuli povikunja. Medina kera minge ya Allah tovola minge mangli, sarso kergana minge imeka tovola minge mangli. Medina koga alo o Resuli chachipaske cutingya, kali pe astarjala kogo Resuli preselinja. Pala ko meribe, oleskoro Medina buta nesmirimi. Resuleski ridis chachipaske tani naishuži. Iako Resuli i Medina mangla, leskoro srce i Meka žednačilo. Čuči i Medina bizole skoro. Kandala i Medina ko mishe Resule skoro. Nevi strana tarole skoro životo akana heneska počmina. Ji akate akatar više o Resuli rahatluko kadikja. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Namuklele rahato kafira. Paloleste gelo jahila. Resule abit ke ola bud kerge e Resule pone kogash jange hem terolare. Aki o Resuli ko uhutrat valo hem bokhalo. I Fatima čistinila ales kererane rovindo. Ki bitka ko bedero muslimaina pobedinge, ali ko uhut ola sinis kushime. Rovola tuguinelo Resuli nabashi peske. Rovola o Muhammed e Hamzaske pekakoske. Našavgja o Resuli pe nei mangle, pari posetinela emtan bud rovamne. O Resuli bashi peske na maringja, ali e sahabenge shehidia ov butuunja. Shehidi shehidea, chorolo chorolea, olem parungja. Hemtaro pe mubarekya kya o Resuli asvamukla. O sahabi e Resule na shunge, hemodoleske i bitka ko Uhud gubinge. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. O mushriki apanda poveke vojskaja avena. Ki Medina te napadineno la mangena. Rovi ako hendek o muslimaina kerge, e kureshien ola hikmetea sprechinge. Iklilo Resuli avrialta ropokjer. Ensari e muhajiria dikla o Resuli bokhale. Sarinen kovogi poyek hanlo barsine, e Resule dui bara kovogi stalnosine. Lelea o Resuli bokhalo o barte pagel. Trim puti kuvala obećajne taro Allah dobinala. Allahu Ekber prvo puti kuvala i Persija kao svojna o Resuli vakerala. Allahu Ekber duito puti kuvala o Šam kao svojna o Resuli ashaben radinala. Vakergio sahabi asari ne čudime e Resuleske kogola le dikle. Ja Resulallah zare mamena kavaka o svojna? O Resuli penela oja od ova gjareni o Allah mangla. Sikirimo bukhalo o životo nakjela. E sahabin car zajedno o eksafi o Resuli bešava. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Puslem bършим kam mora dava. O Allah e manušente takjara. Posle budu berše o Resuli sahabin car posafija ki Meka cidela. Sarinengoro srce silno tari возбуда kuvala. Iranena pe palako pobijando tan. Sarine ko Safia bud bari vojska. O bajrako islamesco rovejnena, herde islamsko ponosea anglal o ashabia čekorinena. Ake posle bud berša peski Meka Iranena. Asande muencar o murša avena. Bărkime bokhale sarinen dar mardesine, alo o vakti sar planina kereti Iranen. Ake o Muhammed anglal ki kjaba açilo. Daldinga ki kjaba razmislino. Odo te bijamo, odo te barilo, odo te mučimo, odo tar paldimo. Muhammed taro skromnost pošerotelarja. Iako i Meka sar emiro slobodinja. Sikavge kafirenge soi rahmeti. Kergelenge halali sa so kergelenge o zulumi.
Na mangla Muhammed leskoro kerti iranen. Magla o resuri sar soy agjarenite produžine. Udovice yetimen sarinenke dinga. Iako muštrikija olen zaštitinga. Penaj bare dušmanenge halalo resuli kerga. Ko islami te spasinem pes olen vikinga. I tjaba taro širkem kufr oslobodimi sa okipija o resuri pagla. Našavdilo ohovaj bohako alo o ashabija sarine vikinge. Zadovoljno taro Allah so oladobinge. Aki pravdi islameskiri o muštrikija čačipaske dikle, hem odoleske bud muštrikija o islam o akava momenti prihvati. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. После неко борвакти со имеко ослободинге. O ensariyete te tuguinen bud počmenge. Na neo resuli više ki Medina vakerge. Hem te roven cari nova počmenge. O resuli kogo dova šungja ki Medina sigate o resuli rangja. Pravedno resuli čačipaskja marosine. Primer sarinenge vredina lasine. Ensaniye resule dirklehem raduisalile irangyape o resuli sarine vikinge. O resuli ki Medina ashabin zarjivingya. Pohari tirano pesko Allah o resuli pes premingya. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Alo vakti ko oprosno hač teja. O resuli sahabin zar ki Meka teja. O resuli paripaya vasiyeti e ashabenge mukyala. O sahabia asvencar sarine resule shumen. Sar bizo resuli olaka civdinen. Sar bizo resuli olaka dişinen. Naşti sahabia akavate verunen. Naşti o sahabia pes korkori tesmirinen. Resuli vasiyeti olenge mukyala. Prali pete overlen olen sikavala. Alo o vakti robote birinel daliko Allah kajalili ki dünyaya kaçolo. O robo biringya e Allah'e mangla. Diken mansar haç kerava o resuli penge. Soskena canava dali pak tumen Meka dikha. O muslimayna prayla olenge vakerga. Jiki kray olen o resuli saarinin soetunga. E juvla koro hako olen sikavga. E juvla ki chaste araken olenge vakerga. Celo hako sa olenge taro Allah vakerga. Te svedočinen odova olenda rodinga. Pare momentija čačipaskja kalasine. E resulija ashabija pohari te odvinembe. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pare momenti oleskjale. Nasvalu ki postela o Muhammed naštite ušta. Temperatura e resule bari isi. Pari pe ki duša sahabenesi. Ajikereno sahabi e resuli mami diklo. O resuli Ebu Bekre ka bichara. Naști o resuli ko prete ușta. Naști o resuli ki bulte veșa. Avala Fatima rovindo oleste. Rovali Fatima oleske rehaleske. Fatima o resuli vikingjala. Lake kokan nešto o resuli šepronja. I Fatima sandili hemrovja. A palako dovi Fatima vakerga. Modat ka preselinel vakerga odoleske rovnjom. Prvo so ka reselle si ume odoleske postema sandilom. O resuli pošeroja ašake kokolin mukla. Hemodote piplemenito duša o Muhammedenja. O Umeri bari panika počmigate vazdal. O Ebu Bekr e Umere počmigate smirino. O resuli akumulo o Allah'tan o civdo o Ebu Bekr pengya. Perde asvencar odova nakavya. Alo Ebu Bekr Resulete dikya. O čekat o Ebu Bekr Resulete čumina. Ya Resulallah, civdo čačipaske bu šužosi ansine. Ama akana ya Resulallah, panda po šužosija. Amaro Resuli akavasine. Taro Allah rahmeti amengesine. O Allah sa rahmeti amenge ole mukla, sar primer životoske amare Resule amenge denga. Odoleske. Akala kratka nasihati nekolo. Tešaj amaro Resule amenge nei manglote ovo. Čačipaske ova men sikavja sarte živina.
Чачи паске офтано себе пе аментари темнинати кала. А далеске сарине послушна е Аллахеске овен. Ем послушне пейгамбереске овен. Ма одвинен машкарко алем по пейгамбери. Со скјадавајтано нешто со Аллах киргјале аменге фарзи. Ошуни бе, обожави бе е Аллахе. Емо покорност е Ресулеске никоаш ма одвинен. Се чачи паске од ова баро пари пе сарине амен касносина.